Liderova HR konferencija za mene kao neko ko zapravo radi u HR-u cijelu svoju karijeru je nezaobilazno mjesto, ja bih rekla, u rasporedu konferencija iz dva razloga. Jedan su apsolutno sjajni govornici, uvijek je to nekakav top nivo govornika i stručnjaka iz navedenog područja, a isto tako je posjećenost velika i tu su zaista prisutni svi HR menadžeri važnih i velikih kompanija i onda je to u smislu networkinga izuzetno važno. Pa mislim da definitivno i dalje ostaje izazov zapošljavanja, privlačenja kadrova kako na nekakvim top menadžerskim nivoima, tako i na nekakvim nižim nivoima, znači pronalazak zapošljavanja, ali usto nam se sve više pojavljuje izazov kako integrirati AI u zapravo HR, ali i u svakodnevno poslovanje svih kompanija. Priča već godinama o employer brandingu, ali to tržište, pogotovo s obzirom na veličinu, prepoznaje one koji su u tome iskreni i koliko su poruke koje šalju zapravo točne. Budite autentični, budite iskreni, a stvari u kojima niste dobri popravite, uistinu brinite o svojim ljudima i to će čuti tržište. Na Liderovoj HR konferenciji ćete sresti, ja bih rekao, gotovo sve ključne pripadnike HR zajednice, razmijeniti znanje i informacije, umrežiti se, stvoriti nove sinergije i na kraju da se zavodi. Meni je drago vidjeti kontinuitet ovakvih konferencija, naročito organizacije lidera, tim više što nalazimo se i živimo u vrlo interesantnim vremenima kada zbog mnogih tehnoloških inovacija poput AI-a imamo svi očekivanje da će poslovi naročito u HR-u biti jednostavniji, pragmatičniji, što zapravo ne stoji. Ja osobno vjerujem i predviđam da upravo ovakve konferencije, ovakve teme će biti itekako potrebne da i dalje zadržimo taj vrlo bitan kontakt sa ljudima i kako iskoristiti i izgraditi što veći potencijal tih ljudi unatoč tehnologijama koje će činiti svoje.